turasoma Habakuki ibice bibiri turahera ku murongo wa mbere turageza ku wa gatatu. Habakuki ibice bibiri duhere ku wa mbere turageza ku wa gatatu hadi shairi ya 3. turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Tutasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindiriye kandi nzarangaguza ndebe aho ari numve ico ambwira nuko nzasubiza kubw'icyo namuganiye. Maze Uwiteka aransubiza ati andika ibyerekanwe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabesha. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Amen. Petero ibice bitatu sura 3. Petero ibice bitatu duhere ku murongo wa 8. Ni Petero ya kabiri. Petero ya pili ibice bitatu duhere ku murongo wa 8. Tanzia shairi ya 8. Kuvuga ariko bakundwa, iri jambo rimwe tirikabasoro yuko ku Mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Umwami Imana titinza isezerano ryayo kuko bamwe babitekereza yuko ritinze, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Amen. Mwendata hamenya arasengera ijambo. Ndugu hamenya akaombea neno. Data twese Imana ituye irengeye, turagushimiye kandi kuri Imana igira neza. Wakoze mu bice bitandukanye byose, wakubonye izina ryawe riracyubahiro. Uwiteka rero turagukije no gusengera ijambo ryawe. Buri wese yatanze icyifuzo imbere zawe, aravuga ngo umuhereze ibyo kurya by'uyu munsi. None umukozi wawe azamuye iki gicaniro adusomera amagambo nyagasani, ariko nawe ni umuntu Mwami, tubanje twamusabira imbaraga n'amavuta menshi kugira ngo bimugereho mu izina rya Yesu Kristo. Ayo mavuta namugeraho nyagasani agere no kubera bawe nyagasani. Buri wese uko yagusabye, buri wese ibyifuzo bye ubirangize binyure muri amagambo mu izina rya Yesu Kristo. Twamaganye imyuka mibi y'abadayimoni yabasha kuza kutubuza umutekano kugira ngo tutumva nyagasani ijambo ryawe. Abademo bose turabirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese runda musabiye kugira ngo nyagasani atege isahani ye, kuko Imana igiye kugabura. Buri wese atahe yakubonye mu izina rya Yesu Kristo. Wino uduhire binyure muri amagambo, wino usobanura amagambo nyagasani umugaragu wawe navuga, natwe tubashe kumwumva ndetse tunasobanukirwe mu izina rya Yesu Kristo. Wino ufate itangiriro n'iherezo byose tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo. Kongeye mu giteraniro ryose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tusalimu kanisa lote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Imana yacu ni nziza. Bwana Mungu ni mwema. Kandi Imana yacu itugirira neza. Ya Mungu ni mtenda mema. Amashimwe, shukurani yari menshi, yalikuwa mengi, ariko ni byiza kuyazanira Uwiteka. lakini ni vizuri kuyaletea Bwana Mungu. Kandi ni kimani dushaka. Kila ambacho Mungu anahitaji. Gushima, kushukuru ni byiza cyane. Ni visafi sana. Imana yacu Bwana Mungu ni ishimwe, ishukuriwe imirimo myiza kazi zake zote yagiriye abana bayo, ambayo ilitendea watoto wake. Amen. Amina.
nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza. Mshukuru Bwana Mungu kwamba ni imirimo ye itangaje kazi zake za ajabu. Iyo ayikoze Kama mayitenda ni ngomba tumushimire. lazima tumshukuru. Amen. Amina. Yaturamukijeho Yacha tunaamka turi bazima, tuko hai, nta gikuba cyacitse hagati yacu, ambayo ilikuwa twese turi bazima. sote tuko hai. Iyo Mana ntihabwa icubahiro. Iyo Mana yagiye kuburanira bene data Mungu aliyesambia wa ndugu mu zetu makoti ganyuranye, kwenye makoti tofauti. iyo Mana yababuraniye, Mungu aliyewasambia, iyo Mana ntihabwa icubahiro. yule apewe sifa. Imana yakijije abarwayi, Mungu aliyeponya wagonjwa, Imana yarinze abagenzi, Mungu aliyechunga wasafiri. iyo Mana yacu ntihabwa icubahiro. Mungu apewe Iyo Mana yatwongereye iburamu umunsi wa none ikaduhereza umwuka w'abazima, ametupa pumzi ya iyo Mana ntihabwe icubahiro. Imana yacu rero ni nziza, niyo mpamvu dukwiriye kuyishima, tunastahili kumshukuru. kandi amashimwe Shukrani niko gayibereye. hiyo inamstahili. Nta muntu ukwiriye amashimwe, Kuna mtu ambaye astahili ari Imana yacu, isipokuwa Bwana Mungu. nta wundi ukwiriye amashimwe. Hakuna mwengineo. Iyo Mana yabikoze nihabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amina. Umunsi w'ejo twari turi aha ngaha, Jana tulikuwa hapa, babonetse, waje walipatikana. Imana yaratuganiriye, Bwana Mungu alituongelesha. twavuye hano twese Tulitoka hapa sote dutsinzwe n'urubanza, tumeshindwa na sheria. twese twatsinzwe n'urubanza Sote rw'Uwiteka, tuliwahi kushindwa na sheria. kandi tuva hano dusabye imbaraga Pia tulitoka kugira hapa ngo Imana iduhereze imbaraga Mungu atupe nguvu tugume mu ijambo ryayo. tuhimalike katika neno. Amen. Amina. Twaganiriye ku ijambo rivuga ati Niongea neno la kusema rinda umutima wawe chunga moyo wako kuruta ibindi byose. zaidi ya kitu. Umutima w'umwizera Moyo ya mwaminifu nibwo buturo bw'Uwiteka. ndio makao ya Bwana Mungu. Mutima Moyo niyo nzu y'Imana, ndio nyumba yako. kuko twasomye muri Yesaya Kama tulisoma kitabu aratubwira ati mbese muzanyubakira nzu ki? jengea nyumba gani? K'ijuru n'isi byose ari intebe yanje, kandi ibyo byose akaba ari nje wabiremye, none muzanyubakira nzu ki? Sasa mtanijengea Ariko nyumba gani? igisubizo cyagaragaye, Uwiteka atubwiye ati Bwana Mungu alituambia umuntu wo nishimira mtu ambaye ni ninafurahia umukene ni maskini ufite umutima umenetse, uhindishwa umushitsi n'ijambo ryanjye. neno langu. Amen. Ubu niwe Uwiteka yishimira. Yule ni yule Mungu anafurahia. Iyo ijambo ry'Uwiteka Kama neno la Mungu nasema byari bikwiriye ngo uhinde umushitsi, ilikubidi upate kutetemeka. utinye, Ogopeni kuko ari Uwiteka uvuze. Bwana Mungu anayoisema. Ariko abantu b'iki gihe Lakini watu wa leo ntibasigaye bagitinya ijambo ry'Uwiteka. wanaogopa neno la Mungu. Ibyanditswe byose biri gusohora Kwa yote yanatimilika. mu minsi y'imperuka, Katika siku za mwisho abantu bazaba ibyigenge, wote watakuwa watu ambao bazaba bifuza ibibanezeza aho kumva ukuri, ahubwo bazifuza ibibanezeza. Nubabwira ijambo bazabyanga, ahubwo bifuze ibibanezeza. amani yenye Niyo kuwafurahisha. minsi turimo, Hizo siku amani. ariko umwana w'Imana we Mtoto wa Mungu. iyo ijambo rivuze aravuga ati ni amena, Na amina. tarinda yaburana, Ngoje kusamba. amenya ko ni se ubwami. Kwamba ni baba yake ambaye anasema. Amen. Amina. Iryo jambo ryo kwaganira, Jana ni neno hili ambalo tuliongea. nizera yari akwiriye kurinda umutima we, Aminifu angaliweza kuchunga moyo wake. umutima we ukaba ubuturo Moyo bw'Imana, wake inakuwa makao ya Bwana. umutima we ukaba ubuturo bw'Umwuka wera, Inakuwa makao ya Roho hanyuma Mtakatifu. Umwuka wera akamuyobora. Roho Mtakatifu anakuwa kiongozi wake. Amen. Amina. Kuko nutagira umuyobozi Bila kuwa na kiongozi, uzagenda uyobagurika. wewe utapotoka njia. Nutagira umuyobozi Bila kuwa na kiongozi, ntawe uzamenya icyiza n'ikibi. hautajua mabaya na mazuri. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo Yasema eti uwo mwuka w'ukuri naza kwela kija azabayobora mu kuri, ongoza katika kweli kandi azabigisha byose. kisha yote. Amen. Amina. Ntari umuntu runaka uzabigisha, Sio mwanadamu ahubwo umwuka wera w'ukuri naza azabayobora mu kuri, ongoza katika kweli abigishe byose. atawafundisha vyote. Amen. Rero twabonye ko Sasa buri mwana w'Imana wese Mungu wote akwiriye guhabwa umwuka wera, pata Roho Mtakatifu. hanyuma uwo mwuka wera Ile Roho Mtakatifu akamuyobora uko akwiriye guhitamo. ile anaweza Muri iyi minsi ya none
abantu ntobazi guhitamo tobazi guhitamo abantu bari guhitamo ibibanezeza aho guhitamo kuri agahitamo ibimunezeza ariko Imana ntaribye dushakaho ahubwo nuja guhitamo ujubwira Imana iguhitiremo. Amen. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo twakuye hano muri Habakuki no muri Petero kandi aho twasomye ijambo rivuga ati isezerano. Isezerano ntari bisha dufite, ntari bisha dufite, ntani bisha uzabona, usibye ko ijambo ry'Imana rihora risha. Iyo turyumvise muyakaza karivuga ijambo ry'Imana rihora risha, kandi ijambo ry'Imana niryo ridutunze. Igihe uzumva usesemwe ijambo ry'Imana uzaba wenda gupfa. Igihe Abisirayeli basesemye manu baravuga ati manu turayanze, igihe cyabo cyari kigeze cyo gupfa. Uwiteka yari yarateganyije ko manu yaje iva mu ijuru imanuke muyitoragure murye. Ariko igihe manu yabasemye baravuga ati no dukeneye manu, barivovoda wakaanza kunungunika. Uwiteka yaravuze ubwo bivovose ndabahereza inyama, ariko izo nyama ndabaha zirabanyura zirabanesha, zirabanyura maze Uwiteka avuvunuraho gatoya. Bwana Mungu akapiga kidogo, inkware ziboneka mu butayu, kuku za polini zikapatikana, maze baratoragura barabaga bararya zibatera guhitwa kwirukana, batwara inzoka. Kubera iki? Sababu gani? Bivovoteye Uwiteka. None natwe ijambo ry'Imana nibyo biryo byacu. Amen. Turi abana b'Imana, turi abana b'ijambo. Ijambo ry'Imana nibyo rivuga, tuje turirya. Tugiye kuganira ku isezerano. Tunataka kuongea katika mapatano. Isezerano. Ahadi. Isezerano. Dufite amasezerano mwakino. Uhereye mu itangiriro, uhereye mu gihe cya kera hari amasezerano, ariko ayo masezerano yose uko Imana yayavuze, Imana yagiye iyasohoza mu gihe cyayo. Mu gihe gikwiriye Imana isohoza isezerano ryayo. Uwiteka abwira Aburahamu ati nzaguha umwana. Aburahamu arategereza, ategereje, isaha igeze, Aburahamu abona umwana. Amen. Igihe gikwiriye umuhanuzi Yohana araboneka. Yohana aje gutegura kuza kwa mbere kwa Kristo. Aza yitwa Eliya, aza ari kuvuga gutegura inzira y'Uwiteka. Igihe yaje bamwe ntibamumenye, bamwe ntibamumenye, abandi baramwemeye. Abamwemeye bose nibo bamenye ko Kristo ari hagati yabo, kuko abataramwemeye nibo bagiye kubamba Kristo. Ariko babandi bose bamwemeye Yohana barindiriye isezerano ryo kubona Masiya. Amen. None natwe mu iki gihe cyacu dufite amasezerano. Ayo masezerano abayemeye nibo bagiye kuzazamura. Umuntu wese utaremeye isezerano tazazamura. Amen. Reka nze manze nababwira iki. Abumvishije umuhanuzi Yona
abumvishije umuhanuzi Yona igihe yajaga i Nineve nibo bakize nibo bavuze ati ubwo Imana idutumiye umuhanuzi akaba atuburiye ko turi abanyabyaha mureke twihane Imana iratubabarira barakira abumvishije umuhanuzi Nowa igihe cye nibo bakize nibo Nowa yabwiye ati muze kubaka inguge kuko igihe kigiye kugera imvura izagwa abo ngabo babyumvise nibo binjiye mu nzu ariko abatarabyumvise bose umwuzure waraje urabarimbura amen niko biri no mwa kino gihe umuntu wese utarumvise ubutumwa bw'iki gihe cya none uwo muntu wese azarimbuka amen Bibiliya iratubwiye ngo nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi uteye ubwoba utaragera uwo muhanuzi Eliya ese yaraje uwo muhanuzi Eliya yaraje uwo nguwo ni mwene data Buranamu niwe waje atugarura ku byanditswe ibyari byaravuzwe kera yongera aza kubishyira ku gicaniro arabitwereka atwereka ko Imana ari Yesu Kristo atwereka ko umubatiza ari mu izina rya Yesu Kristo atwereka inshingano y'abagore atwereka n'inshingano y'abagabo byose abishyira kuri gahunda kuko byanditswe ku ijambo ry'Imana amen abamwemeye bose abemeye iryo jambo abo ngabo nani bazazamuka amen abaryemeye ngo bazazamuka utararyemeye ntazazamuka kuko muri iki gihe cyane twebwe turi abana b'amasezerano kandi amasezerano agiye gusohorera mu iki gisekuru amasezerano yose yavuzwe yagiye asohora mu gihe cyayo ariko ku iherezo niko turi ku iherezo ry'ibihe ayo masezerano yose niko turi kuyabona niko turi kuyakira niko tuyatuyemo amen turi mu bintu by'amasezerano Aburahamu yategereje imyaka hafi 120 arindiriye ko azahabwa yari afite imyaka Imana yamuhaye isezerano afite imyaka 100 ategereza imyaka 25 atarahabwa umwana ariko isaha igeze yahawe umwana afite imyaka 125 yarabaye umusaza kuko kori ariko kuko yizeye Imana aravuga ati ubwo ari Imana ibivuze ni amena isezerano ndaritegereza kandi iyo uhawe isezerano n'Imana Imana iguhereza ikimenyetso ikaguhereza umwuka w'isezerano kuko iyo twakiriye amasezerano Imana iguhereza n'umwuka wo kurindira rya sezerano dushobora guhabwa isezerano dutegugira n'umwuka wo kurindira niyo mpamvu Aburahamu ko yigaye ku busaza bwe naho yarashaje Sara abaye umukecuru yaravuze ati nzabona umwana kuko ari Uwiteka ubivuze bituma arindira adacogora uwo umusaza w'imyaka 100 ari kuja kugura imyambaro ari mu gihe cya none twavuga ngo yana umusazi ariko n'icyo gihe baravuze umusaza ukuza kugura imyambaro afite imyaka 100 si umusazi umugore we ko yavuye mu mihango katakisha mu by'abagore si umusazi ariko
ariko Aburahamu akababwira ati njyewe nzabyara n'Uwiteka wabimbwiye nzabyara kandi yarambwiye ati nzaba sogokuruza w'amahanga. Aburahamu akarindira afite kwizera ko ari Uwiteka yabimubwiye. Amen. Isaha igeze wakati liutimu Aburahamu yagiye kubona abaye agasuri, anaona anakuwa kijana. Sara agiye kubona abaye inkumi, aanza kuwa msichana. ababonye umwana w'umuhungu Wakati alipata mtoto kijana, kuko yagize ute sababu alifanya nini? Yihanganye, Alisubiri ategereza isezerano, ngoja ahadi, afite kwizera akiwa na imani. Amen. Amina. Niyo mpamvu Ndio maana nako mu iki gihe cyacu dukwiye gutegereza amasezerano twihanganye kandi dufite kwizera. Amen. Amina. Imana Bwana Mungu niyo kwihangana. ya kusubiri. Imana nayo barayihangana. Imana yashobora kukubwira ati nzaguhereza igihe runaka, utayihanganiye uzacumura ku Mana, ariko niwihanganira Imana izagutera imbaraga zo kurindira rya sezerano Imana yaguhaye. Amen. Bibiliya yatubwiye, Biblia ituambia eti nzahagarara ku munara itasimama kwenye munara, maze ndindire. pia ni ngoje, Maze ndindire. ngoje kabisa. Nawe ndakubwira ati Hao nakwambia eti hagarara ku munara, kwenye munara, hagarara ku munara maze urindire icyo Uwiteka yasezeranyije. Ese uwo munara ni uwuhe? Uwo munara ni ijambo ry'Imana. Hagarara mu ijambo ry'Imana urindire icyo Uwiteka yakubwiye. Nuhagarara mu ijambo, Imana ikagusanga mu ijambo, ibyo yasezeranyije byose uzabihabwa. Amen. Amina. Ngo nzahagarara hejuru y'umunara, Sasimama juu ya munara, kandi pia nzaranga gusa ndebe aho numva icyo ambwira. nipate kusikia kila ambacho ananiambia. Amen. Amina. Numva icyo ambwira, Nisikie kila anachoambia, nzasubiza, sababu nitajibu. kuko nzasubiza Maana nitajibu ku bw'icyo namuganye, kuko kila ambacho nzasubiza nilimwambia, icyo namuganye. kila ambacho Amen. nilimweleza kwake. Maze Uwiteka aransubiza ati Akanijibu eti andika ibyerekanwe yale aliyoonyesha garagaze ku mbaho aonyeshe kwenye kugira ubao, ngo ubisome kusudi anayolisoma yihutire, apate kuko ibyerekanwe sababu bifite inaonyeshwa igihe ina wakati ambayo byategekewe, iliandaliwa, ntibizatinda havitakawa kukigeraho, ambacho kandi ntibizabesha. pia havitaboho naho byatinda hata inakawa ubitegereze, ngoje, kuko kuza maana kuja kwake bizaza havitakosa kuja. Amen. Amina. Imana yacu Bwana Mungu wetu ishobora kubesha. hawezi kudanganya. Iyi Imana yasohoye ijambo, Mungu anatoa neno, Imana iraririnda. Mungu anachunga, Imana iraririnda, kuko Imana yacu niyo irinda ijambo. Jewe ndashobora kuvuga n'ibyo mvuze nkabyibagirwa, ariko Imana yacu iyo yavuze yo ntiyibagirwa. Amen. Yaravuze ati ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajane aho ndi namwe ariho muba. Niyo mpamvu Imana yacu ihagarara ku ijambo ryayo. Natwe rero duhagarare ku munara turindire icyo Uwiteka yatubwiye, kuko iyo yabivuze ntibizabisohoza. Reka gucika intege, reka gucika intege, kuko iyo yabisezeranyije ntibizabisohoza, kandi iyo yabivuze niyo iririnda. Iravuga ati jewe nasezeranyije ubwoko bwanjye isezerano nzabisohoza. Nawe rero hagarara ku sasa, nawe simama maze urindire na upate kungoja icyo Uwiteka yavuze. yale Mungu aliyosema. Biratubwiye ngo Nasema eti naho byatinda, hata vinaweza kawa, naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza. Imana yacu ntibesha, Imana yacu ni inyakuri. Umuntu uwo ari we wese yabesha, ariko
imana yacu yo ntibeshe. Yeye hawezi kudanganya kamwe. Imana yacu ni nyakuri. Bwana Mungu ni mwenye Mureke dutegereze isezerano ry'Uwiteka. kungoja ahadi ya Bwana. Isezerano ry'Uwiteka twararihawe, Ilipewa ni iryacu. yetu. Amen. Amina. Igihe kigeze Uwiteka abwira Aburahamu, Bwana Mungu akamwambia Ibrahimu, nzaguha amahanga, taifa nzaguha takupa urubyaro, ariko urwo rubyaro uzao. igihe runaka Wakati fulani uzaja mu mahanga, itakuwa kwenye uzaja mataifa, ku mabarerwa, itakuwa wenye utumwa, ariko imyaka 200 lakini miaka 40 nzabakura nitawaondoa huko bajane mu gihugu cyawe. ndani ya nchi. Iyo Uwiteka avuze ijambo Kama Bwana Mungu anasema neno, araririnda, yeye anachunga, araririnda. yeye anachunga, Imana yacu irinda ijambo ryayo, anachunga neno lake. tijya yibesha. Reka kuvuga ngo imyaka irashize, oya reka gucogora, ahubwo hagarara ku munara ube ku ijambo ry'Uwiteka. Amen. Amina. Gumamo, Dumu ndani. gumamo, reka kubivamo, kuko uwo gusohoza isezerano uwasezeranyije arahari, kuza aje vuba bidatinze. Yararivuze, ntiyarivuze tuzatinda isezerano ryayo. Ahadi kabisa neno la ahadi lake. Amen. Amina. Petero yatubwiye ati, Petro ituambia eti, ariko bene data. sasa wa ndugu, Petero alisema eti, yatubwiye ati, alituambia eti, ariko bene data. sasa wa ndugu. Petro yatubwiye ati, alituambia eti, ariko bakundwa, lakini wapendwa, ijambo rimwe ntirikabasoma, neno moja isiwapotoke, yuko ku mwami Imana kwenye Bwana Mungu umunsi umwe siku moja ariko imyaka ni igihumbi. kama miaka 1000, N'imyaka na igihumbi. miaka 1000 ni kama siku moja. Mwumve ko Imana ibara, Sikia vile Mungu anahesabu. mwumve ko Imana ibara. Sikia vile Twewe Mungu anahesabu. tuvuga ngo hashize imyaka ibihumbi bingahe? Ngapi? Tukuvuga ngo hasize turi muri 2023. Nasema miaka 1000. Sibyo? 23. Twe turi kuvuga ngo hasize imyaka ibihumbi 23. 23. Sibyo? Si kweli? Sio turi. Si njoo pale tuko. Ariko ku Mana yo Lakini kwenye Mungu ngo ni iminsi ibiri. ni siku mbili. Twe turi kuvuga ngo hasize ibihumbi 2. Na kisha kusema sisi ni miaka 2000, Ngo ni ibihumbi 2 bisisi. miaka 2000. Ariko ngo Imana yo Lakini Mungu yeye kuba iminsi ibiri. na hesabu siku mbili. Yonyine. Ile tu peke yake. Ariko Frère nama kutubwira. Lakini ndugu Branham anasema hivi. Iyo haje gushira imyaka ibihumbi. Kama kuna kuisha miaka 2000, Imana yakora ikintu. Mungu alikuwa anatenda kitu. Imana yakora ikintu. Mungu alikuwa anatenda kitu. None turi mu myaka ibihumbi 2 Sasa tunakuwa ndani ya miaka 2000. na 23. Turi mu nyongezo. Tunakuwa katika nyongezo. Turi mu nyongezo. Nyongezo. Utavuga ati turi mu nyongezo. Turi hehe? Turi muri cyagihe Shona wayafunguye inguke ahantu iminsi 7 barindiriye. Uwiteka kenoti fungura inguke imyaka 7 iminsi 7. Siku 7. Inguke ifungurwa iminsi 7. Safina ilifunguliwa siku 7. Nowa yinjiye mu mugeko. Noa aliingia ndani ya safina, akakaa Arindiriye. akingoja. Nyongezo. Hiyo nyongeza ambayo alipata, Imana. ambaye Mungu alitupa basi. Amen. Amina. Umunsi umwe ku mwami wacu Siku moja kwa Bwana Mungu wetu niko igihumbi. kama miaka 1000. Ni ukuvuga iminsi 2 ku Mana yacu Kwa Mungu wetu ni ibihumbi 2. 2000. None ibihumbi 2 birashize. Inakwisha. Kuko igihe Yesu yavukiye. Yesu Igihe Yesu yavukiye. wakati Yesu alizaliwa, Niho batangiye kuba. Paulo alianza kuhesabu. None imyaka ibihumbi 2 Sasa miaka 2000 irashize. inakwisha. Ijambo ry'agakiza Neno la wokovu ni byiza. likihubiriwa. Amen. None nako mu kino gihe cyacu Wakati wetu twakiriye ijambo ry'igihe cyacu.
isezerano ry'igihe cyacu ryaje kudutegura. Niyo mpamvu mbabwira ati mugume mu ijambo. Amen. Mugume mu ijambo. Amen. Nanjye Imana bigize isezerano ryayo kuko bamwe babitekereza yuko ritinze, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ubwo niko mugambi w'Imana. Imana ntikunda abanyabyaha, gusa Imana ikunda icyaha. Imana ntikunda icyaha, ikunda abanyabyaha. Ikunda abanyabyaha kubera iki? Kugira bihane bakizwe. Amen. Nabi Imana isezerano ryayo ahubwo ngitwihanganira twese ishaka ko bose bihane. Ikimana dushaka, Imana ishaka ko twese twagera ku rugero ukiri hasi ahaguruke. Amen. Twese Imana ishaka ngo dukizwe. Ubu ni umugambi w'Imana. Niyo mpamvu Imana yatumye ijambo ryayo mu gihe cyacu kugira ngo tubwirizwe, turyizere, tumara kuryizera turigumemo. Amen. Utatekereza ngo Imana izaje kugushyikira wowe. Oya, Imana ntazaje kugushyikira, ahubwo Imana izaje gushyikira ikiri muri wowe. Ikiri muri wowe ni igiki? Ese ni ijambo. Amen. Imana myiza igasanga ijambo riri muri wowe, nawe uzagenda, ariko ntizasanga urifite, nawe uzazigenda. Niyo mpamvu dukwiriye gufungura imitima yacu, ijambo rikicara muri twe, ijambo rigategeka muri twe, akaba ari ryo ritubera umuyobozi. Amen. Nicyo Imana idushaka. Nabi Imana itinza isezerano ryayo kuko bamwe babitekereza idashaka ko hagira n'umwe wari. Niyo mugambi w'Imana. Icyo nicyo Imana ishaka. Amen. Luka Imana ishaka ko twese dukizwa, kandi ko twese tumenya ukuri, hanyuma kwa kuri kukatuwatu. Reka dusome hano Luka igice kimwe mu murongo wa 40. Kandi hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohoka. Ile ambayo yote alisema na Bwana Mungu itatimia. Ese murabyizeye? Ese mwizeye ko ibyo Imana yatubwiye byose bizasohora? Ngo murahirwa rero. Bibiliya yatubwiye ngo kandi hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana ngo bizasohoka. None Imana yacu yatubwiye amasezerano bwarasohoye. Imana yaratubwiye ati bizamuhereza umuhanuzi. None umuhanuzi Eliya baramubonye, yaje ari gufata imitima y'abana atujana kubagata. Abana bande, abana ni twewe, badata ni bande, badata ni tuna. Amen. Kandi hahirwa uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohoka. Amen. Ndashobora kukubwira ikintu, ntaguhereza isezerano ariko sindisohoza.
tukayirebera amaso kugira ngo ibisohoze. Iyo niyo mana yacu izina mwami wa Yesu. Arega abantu bose ni abanyabinyoma, ariko Imana yo niyo mana nyakuri. Abantu bashobora kubesha, umuntu ashobora kugusezeranya akananirwa, ariko Imana yo iyo yagusezeranyije irabisohoza. Amen. Reka tugume ku munara, reka tugume mu ijambo ryayo, twibwire amasezerano y'Uwiteka. Igihe nikigera tuzabirebesha amaso yacu. Amen. Iyo niyo mana yacu, iyo niyo mana yacu. Umuntu ashobora kumusezeranya ikintu akakubwira ati nzabirika, ariko igihe runaka agakena, yaba afite n'uruka inkuba zikaza zikazikubita, akakubwira ati inkuba zazikubise zagiye. Ariko Imana yacu iyo yasezeranyije ibera amazi ijambo ryazo, ibirarinda no kugira ngo ibisohoze. Amen. Iyo Mana yacu impamvu tuvuga ngo ni umugabo usumba abagabo bose, ni umutware usumba abatware bose. Iyo niyo Mana yacu, namwe ndabatira ngo muyizere, kuko ni Imana itabesha, ni Imana ivuguruza, ni Imana y'inyakuri. Amen. Iyo niyo Mana twizera. Yaduhaye amasezerano, yaduhaye amasezerano, kandi igihe runaka wakati fulani igihe yateganyije wakati aliandaa amasezerano azaza hadi akaitimiza. Wakorinto zimugira agahinda, usikuwa na huzuni. Imana itindisha isezerano, Mungu anakawisha ahadi. Oya, hapana. Wakati fulani Imana izasohoza isezerano, Mungu anatimiza. Kandi turategereye cyane, tunaikaribia sana kugira ngo turuhuke uri mu babana, upate kupumzika hii huzuni. Turategereye, mureke gutinya, mureke gutinya. Abisirayeli baramaze imyaka 400 muri Egiputa. Igihe Mose bamwirutseho, yirutse atinya Farawo, yiyongeraho imyaka 40, iba 440. Ariko isaha yo kuja kuhavanayo, Mose yabonye imbaraga, Uwiteka aramubwira ati yumvishe ubutaka ku bwoko bwawe. Isaha yo kubavana muri Egiputa irageze, none agiye kuvanayo. Amen. Iyo Mana yacu irinde isezerano ryayo. Mungu irinde isezerano ryayo, anachunga ahadi yake. Abakorinto bambere, Wakorinto wa kwanza igice 10 sura 1:18 shairi ya 18 alikuvuga ngo nasema nini? Ahubwo kuko Imana ariyo kwizera, sababu Mungu ni wa kuaminiwa. Ahubwo Imana ariyo kwizera, niko n'ijambo babwira atariye. Niko n'ijambo tubabwira atariye, maze kandi oya, hapana. Ijambo ry'Uwiteka, neno la Mungu gusa vile tu iyi jambo risomwe, tuwavuye kuvuga ngo oya. Iyi jambo ry'Uwiteka risomye ni amena. Amen. Ahubwo kuko Imana ariyo kwizera, Imana yacu niyo kwizera. Mungu ni wa kuaminiwa, sivyo? Imana yacu niyo kwizera. Mungu wetu ni wa kuaminiwa. Kuko ni ijambo tubabwira atariye kandi ngo oya. Kuko umwami Imana Yesu Kristo ubwo wababwiye ibyo babwirije ije yake jena Solowamu na Timotheo atariye kandi ngo areko no, ahubwo muri we ndani yake unakuwa ye ndio tuvyandikwa ili na amasezerano y'Imana ndani ya ahadi ya Mungu.
kwizera kwacu kuamini kwetu. amen. Hilo tunasema yote ni amina. Icyo dusoma mu byanditswe Maandiko twese matakatifu dushiraho amen. yako amina. Neno la Bwana Mungu Yavuze anaposema iyo dusomye kama tunaposoma amen. tunasema amina. Amen alivuze ngo Tunasema ibe bityo ntacyo kurwanya kiriho kandi Uwiteka bivuze ukuri ni amen. Amen. amina. ngo hatarimo ye Kwa ndio harimo ahubwo muri we harimo ye gusa. ndio tu Ibyo Imana yasezeranyije byose ahadi yote muri we ndani yake nimo ye iri. ndio kweli iko. Nicyo gituma Maana ariwe udutera kuvuga ngo amen. atuacha tunasema amina. Amen. Imana yacu iyo yadusezeranyije natwe turavuga tuti amen. Kandi iyo Mana niyo ituma tuvuga amen. Kuko yavuze iby'ukuri natwe turabana n'ukuri turavuga tuti amen ku ijambo ryacu. Amen. Amina. Imana idutera kuvuga ati amen. Acha tunasema amina. Imana ihimbazwe natwe. Mungu aendelee nasi. Amen. Amina. Imana niyo Mungu ni yeye idukomezanya ambaye atupongeza ni Kristo. ndani ya Yesu Kristo. Kandi niyo Na tena niye idusize. ambayo Niyo idusize. inanipaka Niyo yadushizeho ikimenyetso. ili tuweke hapo alama, Iduha umwuka atupa roho wayo mu mitima yacu. ndani ya mioyo Holy God. kama arabuni. Amen. Amina. Ngo yaduhaye ingwate. Atupa arabuni. Iyo wizeye isezerano. Kama unaamini ahadi, Isezerano ahadi ijana n'umwuka w'isezerano. ikiendelea pamoja na roho. Tushobora kwizera isezerano Tuwezi kuamini ahadi nta mwuka bila w'isezerano. roho wa ile ahadi. Iyo wizeye Kama unaamini rya sezerano ry'igihe cyawe, ahadi ya wakati wako, Mana nayo iraza kuvuga ati nayo fika sema ubwo unyizeye, unaniamini, ubwo wizeye unaamini ijambo ry'igihe cyawe, wakati wako, isezerano ry'igihe cyawe, wakati wako. nanjye guhaye Nami ikimenyetso nakupa alama cy'iryo ya sezerano, ile ahadi. ikaduhereza umwuka wayo. Natupa roho wake kama arabuni. Ingwate. Kama arabuni. Mzee bazi ingwate cyane. Wa mzee wanajua arabuni kama ni arabuni gani. Ingwate. Arabuni. Musezeranyije iki? Nami ninakupa ahadi ya kitu. Ntacyo nari nawe. Sijajipata bado. Ntajye kintu. Uwe umechukua hichi. Kibe kibaye ingwate. Iwe kama arabuni. Cya kintu ninkibona. Wakati ile kitu nitapata, nitakuletea nipate kurudishia mambo yako. Nayibonye ingwate. Pata arabuni. Ingwate. Arabuni Ni ikintu cyo gufata umwanya. unapata muda wala nafasi. Umwanya igihe runaka. Nafasi wakati fulani. None ni Imana yaduhayeho ingwate umwuka wayo. Uwo mwuka wayo ni ukugira ngo dutegereze amasezerano. Tuzi ko ibyo Imana yavuze ari iby'ukuri. Amen. Natwe rero dutegereze amasezerano kuko Imana yacu yabivuze kandi ntibizatinda bizasohora. Amen. Turabitegereje. Kandi yaduhaye ingwate umwuka wayo. Amen. Tubitegereze. Pata kungoja. Kuza ko biraje. Kuja itakuja. Bizaba. Isaya. Uzingo biratinda. Unafikiri utakawa? Mungu alijua wakati mahali yuko. Mungu alisema eti Byaje byose mambo yangu yote yakushira hasi. nitaliweka chini. Ndindira Imana. Nipate kungoja Bwana Mungu wangu. Ugasaba imbaraga. Naomba nguvu. Imana ikagutunga. Mungu anakutengeneza. Waba utari wizeye. Kama haujaamini, unaamini. Waba utari wabatizwa. Kama haujabatizwa, Ukabatizwa. unabatizwa.
wewe unacheza na uzima. Haujui kama Bwana yuaja. Isaya anasema hivi. Ya Isaya 55. Mwambie kwa Asheri wake wakumbuke. Anasema hivi. Kuko imvura na shelegi imanuka bivuye mu ijuru. Tibisubireyo ahubwo bigatosa ubutaka bikameza imbuto bugatosha n'ingundu bugaha umubibyi imbuto nushaka kurya bukamuha umutsima. Niko n'ijambo ryanje riva mu kanwa kanje bizamera. Amen. Amina. Niko n'ijambo riva mu kanwa kanje bizamera. Zanga ukavugusa ahubwo rizasohoza bizochaka bizasohore bizashobora gukora icyo narimaze n'ibituma. Amen. Amina. Ijambo ry'Uwiteka rifite imbaraga. Ijambo ry'Uwiteka rirarema. Niyo mpamvu Uwiteka yavuze ngo habeho iragaragara byose. Uwiteka aravuga ngo habeho umuco uragaragara. Uwiteka aravuga ngo habeho umwijima uragaragara. Uwiteka aravuga ngo ijambo ry'Uwiteka inaumba sababu kimeze gutyo ngani vile ni udhaifu, ni ntegemea zawe, ariko wizesha lakini kiamini neno la Bwana ashobora kukulema kama mushasha. Amen. Amina. Goku kimvura imanuka ivuye, Maana mvua inanyesha kutoka ikagwa mu butaka inaanguka kwenye ikameza inatosha mbegu wa muhinzi maji akabona icyo kurya, anapata chakula. n'uwifuza kurya Naye hitaji kula akabona ibimuhaza, anaona ile kumsibisha uko vile niko n'ijambo cyanje cyavuye mu kanwa kanje bizashobora gukora icyo naritumye. Kandi bizagarukiza bizashobora gukora ibyo naritegetse. Ibyo ni byo jambo ry'Uwiteka. Amen. Ijambo ry'Uwiteka rifite imbaraga na nguvu. Niyo mpamvu none leo tulivuga kugira ngo ryaja tubumbe tutegeneze iyo twaje aha twaje kuducukura haha niho akakumbukwa shaka rero nabyo twaje mwese Imana batwaje kukunga. Amen. Mungu ukimvura itosha umutaka umuhinzi akabona ibyo kurya. Ijambo ry'Uwiteka rizakora icyo yarituma. Amen. Bivuze iki? Bivuze iki? Imana yatanze, Imana yaravuze ngiye kubategurira ahantu nzagaruka. Iryo jambo ko yarivuze Imana iraririmba. Amen. Kugira ngo igihe cyateganyijwe n'Uwiteka Imana izarisubira. Amen. Ijambo ryanje halitarudi bure. Bwana Mungu alisema hata moja atakwenda. Amen. Yungamu Frère Branham yavuze umwe mu milioni moja ndani ya milioni hano twese turateranye ariko muno havuze ngo nibizaje mu ijuru tusema hapa nani kuba turike twitaye ku bantu wese nibavuga kuja mu ijuru sema kwa mbinguni ushobora hariho upfiriye
ijuru n'iryanje. Amen. Niyo mpamvu kubwira ati itegure none ejo atarahaza. Itegure none mu kanya atarahaza. Ariko wagera hariya ukabura sitaye ukagwa. Ariko n'umusita utari witegura ntawe uvumva ijwi. Witegura ni none. Gukizwa ni none. Kureka ibyaha ni none. Kuba umwana w'Imana ni none. Ejo ndarahacu biratubwiye ngo ijambo ry'Uwiteka rizasubira munsi. Amen. Ko yaritumye ijambo rifite kandi rizasohoza. Mungu
yicuza kubyo yavuze ariko Imana yavuze ishyiraho nayo ni amen. Niyo mpamvu Yohana yavuze ati umwuka arambwira ati andika uti n'ukuri Imana yivuze ishyiraho n'indahiro yayo. Niyo mpamvu yavuze ati Imana si umuntu ngo yibeshe cyangwa ngo yicuze.